bubagrano tigi tabok joto no imang nukna sengkha bubagrano jepro TPF bubagrani tui kokti sagai tonga apro kebe bubagrano musang jakya tongani phiaba tini musang jakha belai kahamangkha haifano oro tamni bagai thansa mothawo tike menam phaya khumani kokke kange khani thansa motha tamni bagai thansa hनै bubagrani kha ha sini kai sasun sini ma ngai hनै bubagra slogan tisaka पहिला बुदफा उलो बुदफा NRC शेये जोतो आबनो जों बाक्सा बाक्सा लागे सुप्रीम कोर्ट बो थांनायखा आबनो नाहारै जों बुबाग्रानो अमहाय खरंति सामानाय अमहाय सामं खाइ फायनाय सिनि हानि बाग्रा बासाय फैखां खांके TPF 7 বছর हिंमानि परिश्रम कलम तै जत प्रॉपर्टी बा शक्ति न बुबाग्रानो याफारै बुबाग्रानो न बरम रगै जों सामं खाइरो नाय हनै बनो नायकल फांसननि बागै जतनो बुबाग्रानो सपोर्ट खायखा ताबो थानसा मथावो जों ताम हसिनाय बनो आसम सा हसिनाय आसम सा लागे थानसा मथारिंमान जागावो जों नुखा टिप्रालेन्ड तै ग्रेटर टिप्रालेन्ड अबनो तैगै जों थानसा उमानि नुखा जतनो आबनो तैगै गोबांमा वानसबो गोबांमा संगो ताबक अ किसिसा इशु न तैगै बा आइडियोलॉजी न तैगै जों किसिसा कक्सनाय तानि खांके गोबांमा बर TPF no kabang mano takbo clearing yako TPF saga our land our rights detect delete deport all illegal immigrants from Tripura as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July katot kya inka o sobano tegi Supreme Court tabo final hearing stage of bathak jat corona virus ni pandemic ni bumangtei tini joratei physical hearing ni order khayako Supreme Court कोना सुप्रीम कोर्ट केस कतर कतर गोबां पेंडिंग दंगो तिनि फिजिकल हियरिंग नि ऑर्डर खायाको काइसाफन केस ने फिजिकल हियरिंग या ताबो स्टॉप जा कोरोना वायरस नि पेंडेमिक पाइकेने आबो फाइनल हियरिंग सिनि फाइनाय अबो हाइकेने सिनि एडवोकेट डॉग सिनि सुप्रीम कोर्ट काहाम फ्लाइगे सिनि 18 तारिख मास उंगानि तंगमनि ताबो पेंडिंग तबजा एगारन स्राइ स्राइ के सिनि आइडियोलॉजी गनो जत लुकुरगनो आं सानानि मुसुगो जे NRC 1948 19 July काटो बियर डेट न सिसं ताव चैलेंज खाइगे TPF सिंगल चैलेंज खाइगे ता सुप्रीम कोर्ट लास्ट फाइनल स्टेज अफ थांजां खाके जों आकुटनि फेक न खिबिगुइ आकुटनि लास्ट फाइनल हियरिंग न नासिंयागुइ जों जे जों सेन खाहनै सानानि तामु ऑप्शन त आमनि बागे जों सिनि NRC काटो बियर डेट 1948 जों कम्प्रोमाइज खाया सिने आइडियोलॉजी ने जों कखनो कम्प्रोमाइज खाया नांखे जे नांमानि ने जों सबा खायनाय पियाबा आइडियोलॉजी नो कम्प्रोमाइज अबसे एसे थानसाव थावनुखा IPFT separate state FDC area basic Greater Tipraland bubagrani bisingti sengkhanaka abano sengtago clearing yako Greater Tipraland ni English ni orthong khangke je Tipra area tongmani boni body butei bu phwari pholok mani tebe extension ken dahar mani abano sena Greater Tipraland ang buchimani tomong no amati hai tong khang khangke abate bu issue kotor abo kaham ko phiaba Greater Tipraland ni bisingo tabo je Tipra hapar tongmani ahapa ni bisi illegal immigrants rok tong khang hanai am sani kibi rok khang ke ang illegal immigrants by compromise khaimasi klai nai aba ani NRC ni logic go aba kebeng klai go amne bane agar Tipraland othoba sini separate state ni issue no seng tebe kaham klai gai study khayani sini nang TPF te o ideology no seng tini joratei support khaya ko tao te kaisa ko edis election no sung joto palka thangai sason sung seklai sinai yes welcome sason sung sanai TPF si sason sek nai boro TPF na high court case khairo goi edis election ni tabo order khairo nai boro TPF obviously sason sek ni bata sason sek thai klai आज आगवा थानसांगै सेगलायनि इंखाके मोस्ट वेलकम थानसांगै सेलिनानि बागै जों थानसां मानि न हामजागा एरिसि पावर टकल खालायनायनि बागै तिप्रासार आंचलिक पार्टी थानसांखा आबो TPF नि यारंनि बुबार बारमासि यारं पावर आबनि बागै ओ यारंनि ताबा बुबार नुकजाखा हायसि बनि बागै बेलाय बेलायके हामबाय सिनि थानसा मथागो फायनाय र बुबाग्रा बै राखसा थानसा खंनाय र फ्याबार निवा कैसा कक के हायसि ताबो election to yi election purpose of Hansang nine kanke, Zota Anchelic party at our Hansang Palestine kanke,
आंचलिक पार्टी साबो थानसा अंखा दिनै नुखाजों IPFT बाय टिप्रा मथा थानसांखा टिप्रा मथा वसिनी TSP टिप्रा हा फाइखा बेलाइके काहामकक सबानि सिबाय बेफोरनो जों हामबाय रहो फियाबा ते आंचलिक पार्टी INPT दंखो INPT बो फाइनानि नांगौ ते INPT नबो सन्मान साथेनो नहारजागोन नांगौ जदिनो रिजनल पार्टी अलायन्स सय हात ए दफानि बागै जबा खायनाय कांके जत रिजनल पार्टी ने इक्वल रेस्पेक्ट ऑनर ते एक्सेप्टेबल खायजागोन नांनाय ते कैसा को सिने IPFT रो ताबो बरफ अलायन्स न या कागै थानसा मथाव फाइखा बेलाय काहाम को और कैसे सिंग मंहाय IPFT के BJP ने या करे आइ तो क्या कांके जेफ्रोसों जिके रावनो नरे बुआग्रानो रदि हफ्राबो कुना एकटा सिंगल पार्टी फाइगै सपोर्ट खायनाय गरै इभेन इंडिविजुअल खरकसा इनि बेलाय ब्राय हामबाय मारगो सिनि बिसिं सिनि बरम गरां दा बिसिं ब खरकसानो सोशल मीडिया तै ब सपोर्ट खायखा बेलाय के बनो पाइपलाइन सबानि सिबाय माया क्या बासं कबांगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बा कबांगा ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स रोनोखा TPF ने अगेंस्ट से कॉक सामानि बनि उलो जेफ्रो जों चैलेंज खायखा सभा खायखा आ सभागोबो केबो सिनि सभानो सपोर्ट खाय होनाय अथवा सिनि सभागो जों बतंग होनाय बसाय फैमनाय जों लुकियाखो सिंगल न TPF चैलेंज खाय बनि उलो बिशजित देवरमा बुथार जाखा बिशजित बुथार जाक बन्द दैगै चैलेंज खायनाय लीगली ते पब्लिक मूवमेंट पेंडेमिक नि लो ब्ला ब्ला तंगनि बिसिंगनो साकनि राइट्स वायलेशन खायजाक तंगमानि बुथारजागै तंगमानि आबनि प्रतिबादे चैलेंज खायफ्रो बाहायनो कायसाफानो कुनो राजनैतिक मथा एनी पॉलिटिकल पार्टी आबनो जों नुक्याखो लगेरोमानि खरांयासाक मामानि सभाव बाक्सा ओंखार मामानि आरो स्राय के नुजाखा सिनि सभानो केबिंगैसि गारि साका गुरबे गुरसे हनै सभा खायनाय र खाय दंगो सरकार पार्टी दंनाय IPFT BJP अब हायरखे जों गोबांमा नुखा आबनि उलाबो TPF सिंगल फाइट खाय दंगो बैटल फिलो टिप्रासा एक्जिस्टेंट टिप्रा हानि बागै इनिबादि हाव गोबांमा हाना हामजानाय दखना हामजानाय दंगो फातारो ओंखागै कक साराया नक्सिङाव हैजागै कक सानाय हाइफानो बो TPF नि फान फियाबातिनि बैटल फिलो ओंखागै TPF नि सैनिक रक TPF नि सेंक्रा रक 7 years रनिंग गताबक सभा खाय दंमानि हासिनिके शासन चिनि मांनाय गदै तेनि संलोखा टिप्रा हानि चिनि टिप्रा सारो शासन सेगलायनान बागै लामा नायतुकनानि सेंसाखा बेलायखेनो मोस्ट वेलकाम लामा नायतुकनानि सेंनाय दंनो बा रोंनाय दंनो क्या बताबो लुपुरंना क्लेरिफिकेशन रोजाबनाय करो हायसि थानसा मथानि बिसिङाव ताङै PK मेडाम न नुकिया ताङै फाया बुवा ग्रारिङै तङै बतामनि फाया आ जागाव क्लियर कैसे स्टैंड पॉइंट TPF बासाका 2014 13 जून आफ्रो थानसा मथा बासे एको बुबाग्रा बहायनो सफायाखौ दफानि बागै बाफ्रो कांग्रेस सफायदों ते IPFT बरकनि पार्टी स्टैंड पॉइंट न बखायदों जत इंडिजिनस रोनि मिनिमम जे राइट्स पॉलिटिकल राइट्स दंमोन आरो पॉलिटिकल एन्जॉयमेंट दंमोन नोसनो तांगै आरजागाव बॉयकॉट खायरि दं डेवलपमेंट न ते इलेक्शन तांगै स्टगित दं जा आबनि चैलेंज जों हाई कोर्ट केस खायखा जों ओ हाई कोर्ट केस क्लेमनि हाई कोर्ट केस क्लेमनि यागुलो केबो इंडिविजुअल थांगै केस क्लाइफिखा आबो जतनो नुगुलु करो बेलायके संगाबनो नुगै खब खातंखा बेलायके वारमा सिंसा बुंजाखा 6 months after 6 months थांगै दंप्रो केबो हाई कोर्ट केस फाइल खायनाय गरै किन्तु जेफ्रा केस फाइल खायगै TPF रीट पिटिशन आबो रीट पिटिशन ते सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जस्टिस नि हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस नि डिविजन बेंच जेफ्रा आबनि हियरिंग नाय 2 टाइम हियरिंग खा आबनि गरै इंडिविजुअली थांगै केबो खायपिखा काहामको हाइफानो अरानिवा साजानाय तमन का हाइसि एडीसी इलेक्शन तिगै TPF ने चैलेंज सि तब हाई कोर्ट नि ऑर्डर बाय बाउन नंगै बसगां 70 मे फायानि सकांग इलेक्शन कंप्लीट खायगै कटाल गवर्नमेंट फॉर्म खायजाक मा अंगनाय 70 मे नि सकांग नै हाई कोर्ट ऑर्डर खायमा बाय तब इलेक्शन नंगनानि बागै बलायखेनो तुरजु गवर्नमेंट साइतगै मातो डिक्लेयर नै किसा सालनि बिसि ठीक है अब फाइबायै
TPF ni soba by city ni election declare khaijak ni thangai dong. Number 1. Te kaisa sana ni nang Zepro 17 May ADC election no stop khaigai GK rauna asok rukha. Apro GK rauna nori hasteni sini bubagrani bo songtabok bekathang tongkho bubagrani bo songtabok bo dofani soba khaine hinai dofani samung khaine hinai besagai phai tungungkhe bono no sini dofani ozma song laigai lockdown jesek chal tongsap seng bono sini naikol phang hisabe gai committee khagai bono committee ni chairman khajak thang administrative ni full power ADC ni naikol phang bubagrani yakor jak thang hinai seng memorandum submit khaika rajyapal no a movement khaika lockdown ni jorago afro Tripurani kuno राजनैतिक organization ba kuno social organization o sobano support khainai grai te o sobano kebengai basamani lukjakha lockdown ni jorago movement o khari maya borok jomayet ngai maya abo hairok lagi seng samani lukha phiaba belaika khatangma sengsa sini Buruh social organization ni pokok teke kebang ma arani organization youth women's Buruh BSco apa lagi belai ke pipeline hambai apa hai lagi seng coba khagai seng a coba no ke botini tipra hani borok rok khorang ti saya even seng khorang ti samano si bubagrano ADCO naikol phangroke musangya abono objection donai joto motharo Even minister pejamto saga anis lai tola singnai. Aba hairok lai kebang mai kebing nungmuka kebang organization ni aino gri dok noi. Wana masingsa. Haifana TPF challenge kaiga nizeni political rights zepro kisi safana violation kajaka kisi safana rights msek jaka afro TPF single basa gai challenge kaiga o hawo. Ini was single ni awas by high court bawan ngai tini declare ma khanyai edisini election bawanang thang abo TPF je lama phunuk bani je TPF choba khaimani a sobano tini city prasarok ter khlaigai srungnani ba himnani sengdro abo bagai TPF ni nokbar bai himnani srungkha sengkha buchakha abni bagai seng pipeline hambai te sobani sibai maya faro TPF ni ideology na nahare taba election ni bangai khabro moi philo tongnai rok no sabarko bubagrano je borok rok musangjak yangnai ADC nok phangsong na ni bagai musangjak yangnai tini bubagrani netritwe ne ADC dakal khainai ni bagai joto thamsa hanai tini joto no site goi phailekha abni bagai borok no bu pipeline chobani chibai maya taba ko ke hai kabang ma lukuthum pandawo kebang ma kok kasaga kok khnau thansa motha engkha thansa motha awojo to phaibedi TPF phainai TPF phaidi TPF bai seng joto no thansa ani seng bubagrani koktei be khnaga kebang ma individual otaba kebang ma motha ni bisingti be khnaga tangai PK madam le TPF le thansa go phaiade thansa no hajage de Tangai tini bubagrano tegi bosi ADC naikol phangrnai hanai ba tangai tini le bosi sring tongka biang kemaka oba hai kebang ma borok ni question phai abono seng tini clarification brani phai ko ke hai TPF pungkha lama phunuk nai odo phano TPF pungkha odo phani soba khainai sengkrak motha amni bagai jefro or TPF jefro no mo khago soba khaijak tai makha apro seng soba khaika arani go ain detong तमाम restriction tong TPF ke bole kiria single soba khaipe kintu asak single soba khai to ni pandemic ni single tabok seng joto no hono thansa engkha sini regional parties ekok lagi seng ADC go dokol khalai sini belai kaham ko phiaba soi do phani bagai soba khaine ni bagai thansa unglainya ni bagai ta buto buthang nai kai TPF le single seat 7 years running soba khai tong khake o soba ba o soba no joto thansa mo thartini khorang yasakdi detect delete deport all illegal migrants from Tripura cut off their date 1947 19 July Bangladeshi illegal immigrants go back o slogan bangsa ni mano even শুধু ADC go ekok kheba salai thanglai malia ba thansa ka thanglai sinani asang uddesho wi de thansa
tansa aboni bagai nang nangai kusung bosong tansa te keplai ke soba khalena ni bagai engkai tini kebangma seng lukurong ni kaisa seng phayu kebangma lukurong ni seng phayu tini IPFT BJP by alliance tong kota bu discussion cholai tong hi borok saga ayang botong ko alliance edisio botokon khaina ni bagai ti prasa unity belai kaham ko engka taba oro na kaisa प्रश्न phayu BJP ni andaro tongo IPFT ta IPFT ni andaro tongo tansa ni andaro tongo sabha oma haiklai gai seng sini ideology no seng abobai machine khaine ni bagai seng observe khai tongkho abni bagane kisan dini pore observation painai boni ulano saklainai tansa mo thago seng join khainai de khaya te khaike bahaike khainai tansa mo thani borokni samung humung no buseng kaham ke naigranai tani khangke tomaro te tansa kha teng tabak borokni file slai le sini sinugo file toma silai jak seng sai mai agreement tini seng no BJP ya kai phai kha hanai pia bataba minister pot tong tong ko alliance tong tong ko amne bagai seng yakar phai homano beseng gar confused nang amne bagai IPFT ke ipra state assembly go BJP bai dokol khainani te ADC election of IPFT dokol khainani obani rajnaitik je tangkhonai power je power no seng achievement khainani bagai je borok strategic planning je nai tongmani abono seng table study khaina nangkho table clear na nangkho boni porine thansa mo thano seng bahaike join khainai abo daktina decision reject nai abne bagai central working committee tini central working committee ni hoite abono tini koksa batang kha thansa mo thao ba thansa ni joto ko thalai mengo seng thangya haya thansa no songsanai yareng si seng yareng ke nokbar kisa phaima bai kobonya blai kobon manu ba bedek kethi kobon manu kintu yareng suwoi tong hawa bokobonya ba bedek kethi kobon manu kintu yareng suwoi tong hawa bokobonya oro disi blai tang yareng tang roso tang basanai amni bagai buba grana hanin bagra hisabe tlangna ni bagai TPF ya phangri simi busuk zoratai ne soba khai tango khai thangnai phiaba bagra jodi ne hanin no phang hanin bagra angai no phang hisabe gai ne seng je soba khai mani batang bai khene bo applying nani bagai mentality ready tong khang khai boni samung batang boni ideology boni planning joto ready tong khang khai TPF bono hamesha support khlainai kintu ideology ba boni planning jodi ne boni strategy planning ba boni ideology mungsa jaga wo gaping tong khang khang ke seng buba grana ar jaga wo kaham khlai kok sagai abono te waisa kipili phainani bangai kok sanai abni bagai seng tabo study otongo nai tongko ti prahani joto lokurok no seng koiga naising de TPF ni rok soba khaimani no muthakna musuk yang khang ke TPF ni soba na ni rok hamja ke TPF na te bu soba krak khairona ni bagai TPF ni sengkrak ni soba ni nahar mungno niro bisas narbi tini jora hamya ni jora khana TPF single je soba khai tongmani o soba ni khorang no nirok sodi hnai de khana thang o soba ni khorang no apply ke tongrana ni khangke sini ideology na seng agency bu compromise klaya agency bu hanoya karwa ni bagai se political power ni bagai game thingya political power ni bagai ab ni bagai na seng challenge khainai haseng konsa bu sini ngai wapi kong sama sini nai sini ha sini sason ma ngai amne bagai sini politically non politically legally fight khai tongo fight khai gi thangai asatre tinini lukuno saklai mun niro kebang ma sung tongnai sungdi kebang ma honai thansa haja ge de thansa tamani bagai political power seklainani bagai na hati dofani bagai coba khainani bagai coba khainani khangke 7 years TPF single coba khaidang araniro joto baksa coba ongkake arabu thansang kha political power achievement khainani bagai thansa nangke strategy planning mas namnai tamu sabu bai bahai ke deal khaitong ka bubagra abno seng lugya ko sia ko IPFT state government me tamu deal khaitong internal device seng ta ADC election bai tamu deal khaitong abo joto seng srai reki simari porine abno seng bahai ke support khainai bahai ke thansa join khainai abno seng saklai jaknai asak nangtang tinini press meet jotono hambai angkha khaigo nirok jotono hani lukuro hat uja phona hamjak nai ro TPF ni khorang kaplai no nirok kaplai khorang mang nukui tongnani musung nai hne angkha khaigo te o jora ronai hne angkha khai jotono hambai te chobani sibai